Abusumi Krumayam Shishia, and Mema Dancy and Diapavino, good over crown and city. Gonna make the way of you. Some Memphis, yes, you are. I will want to go here free. Wow, they wanted you. She was your mumma. As I was, one by my not yet in my view. I am your rover. Say, Bemadi, so mumma. Never said no new, you'll be a view. Yummy shop. Enkankanganama. Chichirino, hey, chichirino, mommy, chichirino, chichiri Satan, what a dear mummy. Chichirino, chichiri Satan, what a dear mummy. Ah. Mama senya misho. Ya do bibiase ya mobia kwa bado ba NYINSEN ni AWOÅ so Adom 106.3 FM. Sanso ena OFM. Ewo Boase 107.7 and Cape 93.3 FM. So Cape Coast ada Roma woma gia pete. NYINSEN ni AWOÅ ya kapa baby AWOÅ bia so be wo afa ho afa oba ba ya hye no so se close ne tare ho just watie fisa ha ne de animdefo ne ba no mo be kyerkyere en bibie mo feedback ne de metie na metimu ye me de say Afia some program am de abande yo e ma mpe question ye kwa ye nyimanu ane ye twerɛdu ya me sa ne ye ko busa question ba ku mie na doctor ne hunahuna no agya aka busa no hu sampa yesua bibi NYINSEN ni AWOÅ eden so de na ban de oboa the whole midwife for Ghana ha nyina eti ntina ne ze ne de ba bia wu no kan na mo me kire ne se yeso Adom atiefo the whole Ghana so on no midwife for Ghana eti ye the whole Ghana globe international uko Facebook say ya omato apete uko internet ne so adomonline.com nti ye tiefo ya hwefo papa bi omu nyina agum Facebook live ya 106.3 FM. But you say me, the followers ne ya is slow on Instagram. Afia Tamakloe ya ko. Pictures ni videos ni so ho say ya nti ho so de fa ho e be kenkan. E de ammo memo akwa abason kodo aba NYINSEN ene AWOÅ so ne ye di nkomo nutrition in pregnancy. Enuane a ye die mani bi di nuane bi ba heart. Baby e che na akwa affect enkra no. Ene me wo so no e wo ha. Faustina Asamoah oba tuntum se you ofila General Hospital. And oya chairperson midwives group national chairperson midwives group also no and you may yamwajo mejo also miniaba why if a paya ma on so that's and the whole association Ghana Registered Nurses Association ana omutie pacha why fenso me dance do time or so 7:30 sharp na ate ha sir I mean sure and then she be de nutrition in pregnancy nnuane a so bampo be chance afafura nnuane eboa no wafa afuro no so nnuane a ebeboa no se woso odie e ho nkomo ne yedie no nti arofo se de unim no by 8:45 ne be bia homa na tum ne bia wo questions bi nso a na ma me Faustina Asamoah ye krado ya obeyi ano de amaye ofrila General Hospital enanwure waba woni yen eba besua ade na me fa kwanya iso nso emma nyina ne mema nyina ye hyiam wo National Theatre ya ye ending now violence ne doso man memma nkwada ye o mayaka de end it now eno ho program na me kwa me de abetina hintene na maye yankasa nsem wo mai munie me koso Fasida ema DBS roofing sheets eno ene nchanse a edan no wasie ne moso wo hia wo diguso ye kama Elaine Madake awofo abatan kokoto omane niema na aduane die ne mpaboa bibia ya akora ho niema from 0 to 18 years Elaine Madake for one more be made one numbers ni bibia be ma CB men CB women capsules so ye do mo ase oba uteti wa ha mu hosa ma ho nyina yokro center ba ho misro nya CB women ni binom be man so ojonso na wote ya ojonso no kra ma e ba toto a wo hia CB women men capsules na wanom na timi abo mo ne aboafo a obo ye chidom ye bedi nkomo na ya hwe bi ene ne dedi kan a wo hwe ye Facebook live NYINSEN ni AWOÅ e program a Adom 106.3 FM penifo ahye se yenso ye femu di a ye be ya bodawuro di afa mai kwa wo yeso a emma anaso oba ne beba nso akora ne mafie maternal death e be bafom yenso your corporate social responsibility no
ene ye ti ne dia doctor fo no nurse fo wo maba chere obi hye krokuma bi mu antenatal nko obi da onim hwe no anso wo wugumu a nhyehyɛ wo ho ti ho nkomo ti bi ene ne de di kan ya mo akwa abasonko de wo abaso adwenkyerɛ de Facebook live Jonas Adaromenti ebeken kan ni nyina nso de amamo follow Afia Tamakloe so Instagram meda Dr. Shine as papa na ne selections no was on point brofo no de start ho ni nyina na ye aya de nyame hira wana adwuma ne wa kyerɛ no pa wo bogumu anso ma fine nyame hira wo anti Fausti yesa mo akwa babiem mejo so minia yeda se ya no aben mu microphone we de wani de nka ya se producer ma bena pa so also na ni sexy say ya Amadu Amankwa ya chia wanumre wo de abusua ni nyina Regina we critical Regina ya chia pa wo ne ba Adom akwasi Adom nyina brantam wa ne be wo fo antini ne yenu atoso anti Fausti can nutrition and obi ahu dada aduane meboa obi ahu ye waduane titru bi wo ho a oba pese ofafura odie ana ye waduane titru bi wo ho a oba fafura e wo so odie okay we dey answer say be sha say no wo fom pa wo answer say ye be sha say no mechi amatiefo nyina midwives nyina tie me Ghana registered NYINSEN Midwives Association omunyina mutie Gospel Light International Church me bishop onene yere bishop munyina ate na why campaign mo em the pastor wo bodawro no ba we na nyese na wa banti na obi etie NYINSEN award de bia nko obi antie du kwase da 8 pm mo bi antie so wa wo awie unwie yes mo muntie em de so wo bod sa de ro de nto so question na obusaye no oba bia NYINSEN a e wo se odidi ye yenhye de ni aduane bisi ebia eyeto ana emu ana banku but the ye kan nyina ne se oba de so onye fa efuro even before obe conceive no e wo se utimi edidi emma honamdua no esisi ne ho so se ne ebe ya akwara na oba bedamu no ono so benya enuane nura obehia ama na dwen mu abenyi yie ama se ne ebe ya obisima obeforme wo awodi enimu no etimi ato yie ama owo a wawo akwara mu sa akwara we ama wo ne de ma wo eba ntini ye hyede ne aduane pote ba de nyina ne se wo so wudidi yie nti ka se ndidi yie na yie ne de ehe yie ne se aduane bia wo so wudi no e wo se yenya de friend proteins no proteins no boa ema e forme akwara na dwen e boa ema ni tissues ni nyina ebe make the whole human being until for sibe pebro for semabadi we fantiana menya fantini na emom ya na on say adwuma no technical ya we be so breaking it down by a level no say be it will cap protein ya na kan ebe me de so be sheda ka fi say nyo bia ni ta protein foods no to kan protein na be ba kra na dwuma bia protein asam kompacho e bia protein kontomre no wadi men ka say protein kontomre asam na make no wa chi okay inti say ka say proteins enuani bi ti say edua beans enuani ti say bi akosua enu say ma proteins pa milk ene sa legumes ya kan say enuani soya beans ne sa enuani no ya na proteins no ewo mu kese na e wo so wunya duane nso a emma ahoden enuanya be ma energy e fa ni calories no oba bia nka wo senka aduane bi obedi in a day bia no wenya kra wo so unya between 350 to 500 calories per day se na be ya betimi ama ahoden aba ni paduanim because yes around no pa ye koba ye banyina ya ahoden an ye de ye nti no hwese NYINSEN no esan hye ho na wo nipadua no so san hia bi na kra no so e twe won no na ehia se wo so wonya duane a be ma wa ahoden nuane be no aduane energy no energy no te ye kan calories na chese no ye kan se enuane a starch wo te se bayere mo
ene sa nnuane keka ho na ebe ma wo ahoden ebetima ma di akwa aba se na ebe ya akwa no so twenwa o ma me no so benya hoden ni bi aka ma wo so di akwa na da wo ye musa no ebi o se wo se edi nnuane bi ti se enuane ebe ma yen folic acid ye fe ni folate no eno no obenya bi wo green leafy vegetables ye fe ni kontomire ene friend is saying ayoyoyi ayedi ye TZT ayedi ni nyina emma sa enuane no because folic acid crap there anka obai bia se wunya si wunyi mu a peni fie so a wubu nsa no wuhia sa enuane no ni nyina na breso akra na beda efro ni mu no na wo so wunya ne mo se na ebe ya betimi abuild akara no ama ono so esi ne ye na wo so wenya wa ho odin ti adofo sane e wahunu sade ye keka kro no nti yanyem ye kro no yeduane die ho nsam no ye no wasa nyem ohu obi foforo na wo form no wo ye mu no nti ohia ahodennuro ana ahodenni a bemma etebia no na bode ye mu no ebe bibia be ye kama nti ene maame na esi en show be enafua 1000 bi oba fefro no first be as 100 days or 100 days no enuane edi enti ne hu hia sa wo so odi sa enuane a ema hodene na ebeboa no okay obi ho no ma onu yo sorry ya de kon do no a eno no obedia ba kire ye mumie hunu de enti e wo se wo kompo nnokra no a aye situation wa wura mu enti no wo se o balance okay first 100 days no nature say eno no protocol say ne beka ne say the first trimester first 3 months no eya na empen bebre no enam say enumuto efie mitiye meya ohonam ye onketenkete obasa no ntino ya na den say bebre na bedidi obi okra na ekọ no numa na ofe obi okra nkora no kra no ofe ebofa no so keke ebofa so kakra pa no ofe ni nyina den ne deba eye hormonal changes enam say hormones na eye adwuma ni ntino ni nyina na distance nso yiba ehu be hia so say wo so didi enam say akwara no e wo so wonya hoodin nuro no na wo maame no so wo hia ntino ehu be hia ma say e wo so wodidi yie enti no ye hia nuanu bi enuane obedi no e wo say proteins na medi kan ye no wonya bi wo hia more calories ye enuane e be ma wa hoodin a obetimi di akwa aba enuane bi te say the friend salmon aye nyina yawi salmon nam no ye wo bibi wo aduane duro bi wo ma ye friend omega 3 ahodi no bi wo and dem ka se me bobo so say wo se me kofa ye terms ne ba bebre na be confused entino na wo se wunya sa enwanim bi na afi contomre na asefo no eno say folic acid no ahemu ma chon afi nso wo se ye di fruits ye fe ni enuaba ene bofra ba kwadu wo ho paya say eyi wo mu pa friends folic acid no ebi wo mu tenu say no say utai dia eboa ene no nso say no na me say the friends say fiber ewo mu nti no eboa ema wunya constipation uye mu ntim ni nyina eboa bibi ti say lemon enya nketua no akese no enu say ewo friends saying enuane no bi wo mu a enu say wonnom a enam say enzymes kakra bi na ewo mu nti no eboa emma oyemu entim yes aketwade akese no lemon akese enu say e good eyema obi a ne bot so typhoon no yo nti no so be say wonnom a uchim gu nsuo mu a no wa nsuo bia nti no so onnom ne time be enisa anopa ana say anopa won mostly ya na so anopa na say abosofuno no doso na ma wo fe no enu say wo ye nso de warm water na wo squeeze the aguma is very good ekokura ne yedru ye ba behwe fi say wo first 3 months ne no onye ja ho ne ya na eya critical no mwonu muto bibia wo ye bia this situation we abro okra wo no hu adana wo ye basa aduane utimi ni
utimenya hwe akwa wano na wofe ebi okra nkwa no ebofa osokra keke no ni mobia pepsodent debi enya ko ne hono no chese wo enti bedo ni pe wo twitwe ne se wo se ne so wo se wuchi ayese wuchi kan no chese wontumi kra this ade chen ya hu fi pepa bia den ba se wa anya ne sa so mo ahase no sa no die pa na ebetimi se wa mama po ba ko se lemon akese no ono no mo a ne se wa hye ni nsu esi ho hu se ye yipa na wo de tototo anum ene me nua ma no ase sa we won se wonum ase chire no ya na ese enunu eti wanum bi sa type na eti o de me nua ma no monya po no me ma no nso muntie ma me wo yire yesa de no a manye no aye wade koto lemon kase ni bi sade mama midwife o chire yi na nsue sade de na apa no aye de enwunu nso kakra na yes wo twene kakra sa bofro no beko na ya toto nkonko na twene kakra ne de konko na twam wo ba so no pa okono akekere bibi ho onim se ye teka me hairdresser bi me se me ncho no this week waye bia de ma oyi ade se no ani buntum fom ho ade na ehwe so kutu so ye den afi de utumi sa de no nti ya de bia ehu ya hometi ya twam ya den na de ai obi anka se embre ba wo control kakra nti se enya control ne ba ko you know lemon no and a pear no paya their friend avocado no paya no so yeah because of potassium ni magnesium ni ewo moni nti no eboa sisi sa abofono no kakra ho ama ye hono mo no tre ma ye nuane na first 3 months ye be hia be yi abofono no kakra na yatumi adidie na bi nyimo a wo hwe omo hwe enye easy wa fone yanka sa nenimu nyina ye ho ya twe no de bia wotum se nenimu nyina ye ho ya asa wi aseso my bro that lumba be bia wo bia ye chia last week you know na your birthday happy birthday ni mu de o sheda bob pa na kopon enshow ya mi shra ma na ye beto so CB women capsules ye do ma se papa be ma odun so wote ya wo ewo mu a ye wo hia ne se obenya CB men capsules ne bia memene se wo odun so na mu apa mienu a menye wadwen se bia ntafo ne nya mi shra wo yare na eboboba enti kope CB men capsules ne bi nenonom na emoa wo na wo odun so wote ya wo mampo ba kitwe bi so be dre wote se de adun so break it we be Mr. Nom CB men capsules ni bi na emo ba wotiti wase ho nom ne ade scent wo ho kono do fu hia wote yawo ni wo hia ye CB women capsules Suzy Herbafo na akofa ba bia ye to no bia CB women capsules ni bi ho na wutumi frɛ 0247 111 671 0247 111 671 na woni CB women capsules for nso edi enkomo Ellen mother care momi anumre ye chia o papa pa yan hia wa anke ye be de nie Ellen mother care de ho ne ton kwada ya wo mo enne 0 to 18 years ho ne ma bibia free ne so be kind of form na duane die ne mpabo ahyem bibia ya akora de fo ni kire Ellen mother care wo mo tuton ene ye tonu ba ko nti wo so pese obie mother care wo mpesua bi so wo pe ba bi abetu sa ne ma na efo na ye papa Ellen mother care wo so na otode akosiesi oba ho a Ellen mother care wo mo wo bi adwuma efo ne demfo a bi so mo de ya se de twa atade am wo mo mo ahye tu hu mo ho a wo be hu so wo ko ba bi o so Ellen mother care no mo nhye the same dresser twa mo bo ana frɛ 0549 178 137 0549 178 137 DBS roofing sheets ye damwase since NYINSEN ya wo ba ye de no mo a munye ye mu yankopon onhira mo enti me kan for the amount ene nso tom from ma wo no bi dan so apa wo de bi ensom pa vi so onya kra nto obi mu so trumi kana ko DBS for ho dokoto won chance ni bi no na ye papa emunya hye awia yi bo wonte as all the condition so na ye wo a roofing sheet na ajo sa no ye DBS for de edamfo a wokoto bi akase no na ape mabro chirefo papa bi o mane a ka kire o mo se fiase DBS eno ne papa no papa nso ampa nti eno omu ni nsa wo so kuma se tamale takrade eho nyina wo mo obi 0543 286 637 0543 286 637 won ni aboafo
Utie bi ewo Cape 93.3 FM Cape Coast no Mpotemo ya chia munyina ne adwumayefo ewo ho samoso maje atomo ebo dawro no wokọ boase ne Mpotemo nso a OFM ya chia mo papa jamfi ne adwumayefo nyankopon hira mo samoso dawro no mo bobia wonso afei na opesa wonso be sponsor ana wonso be fa bie na wo peti wo Mpotemo nso a akwanya no nso wo ho de ma so no nso sanya me ya adoma 20th October yakwa Achimota Hospital pregnancy school na wo ho no e ho na ye koye NYINSEN ene AWOÅ last week say shine ya disappoint me kolebu for frey won fa number ne ma me na ma frɛ ma ni nti e bia nso wo ba bi na pese ye ban so a ye beba na ya be ye NYINSEN ene AWOÅ ye pese de program ni twa wo abobo na no na questions ni nyina no munya kwan na mubusa ma me fosi me sa mo akwa babiem me je osiminia di se ni ye wie enuane no a ebetimi aboa yen bosome miensa no ebema abofono no ne ade no betimi abafom ti sa nuane no kwa obi onso ontimi ni dikura o to obede obi ontimi ni dikura no bede no wanom sa lemon okay me da se obi onso obi ohonum a ne de no ekona no na eba no ne tese kese wo hwemu anya ade a obetimi de aduane afa na to ne se wo so oba hospital okay no ye de nuane na be ye IV fluids e de afa ni veins mo de French one ana ye de gu ni so na mo de sisi so ye de simu so ye de afa ni ntini mo de ama no because enya ko no mu abeba nche se esa na kwara nso nya enough nutrients e ma ntumi nyi eno nso de emoa ti emra ho nti no oba tan wo twi na ne ni nuane papa o ha be na de bre ono ene abofra na o for me won yemu se obi fafru na se ontumi ni di ye a e de niema bebre oba no eye opemfo no ono angasa ne sutimete wo soti a ne chese wunya enuane no na nipadua ne hia no te no sa no omoja no kura sutimete ne yefe ne anemia no afi nso ema nipadua no efon make an trim saying oya malnourished as in why wo nyini ye why hata my ha as a boy say on cries and from abokra no koto from you then akwara no so enam say onya enough folic acid from the mother ninti no ye free bibi say neural tube defect eno ye say wawo akwara no bohu se nachi baby a ne vertebral column no ye fe no backbone no tanka se na da ye chi no obohu se baby abie ntenu sa no lack of folic acid no ene de sa yare no be omo folic acid no de sa ha no brain koda no nipadua no se nipadua na enya folic acid no entime form ye we chire ho ebi also akwara no behu se ye be wo no na ne home kra ase ensiso ase wo sa home mu oha ni bi eno so ensiso se ebi e be ka se bia obi ebi asma wo no so aso ohumie ensiso then ne home no enye papa te say ne akwara oye normal bibia e kama wo ne ho no eno nso wo ho then in extreme cases crap no akwara no timi film enam se we nya enuane nuro na ebe ma no and then enia bebre bo akwara no for me a bo se ni ti no nanim wo ho but na pampa mu se no eni ho kwa he some for me because once me start here make say proteins no eboa ma na adwene mu for me and so just imagine say we nya sa nuane no mu nyina na bia ma me no so te ho cause we brain na mo nyuma mo nko clinic obi timi tenanse onyinsen na oba oyiwa fefuru na ne HB wo be 6 HB ne ye de ne moja eye ne moja dodo no e wo say 6 me wo ba fefuru ese ne moja ye say from 13 to 16 enya kra no 11 and above but this is the case I drop kra by 6 na ordinary last week me come 2 days so me share opinfo bi wo ye hono mo na midwife some want natal no onyem ntafo
ne HB near 6 enter for 6 me can waba clinic no twice waba 2 pe and what in Afia wamba until no nyame ya Adom na wode ne be pie ho nti omo check in okoye in the labs ne hu se moja no form 6 ma me ne bra ne yanko admit no o coffee no wan crave nti so coffee ba just imagine say oko obesan ba ni internet say me share midwife ne doctor no and am so mo fa ne nko no omo ko hand over na so obe coffee a no no ancho letter so obe coffee nti fidie so mefa fidie so dia kasa kire Ghana formal nyina enkwa ne kuta yen yo ti se wutina afie a obi nhu ne how time ebe den a obabedu ho na aye too late yentumi nye bebre mfa ma so nka wo ba ntem a ebia na nka beboa nti no enuane die ne de hu hia hu hia pa nti ye bese na ne bi motesa bebre na anamukasa omonte on ana brofo no do omonte brofo me yesho so mo kan brofo because no mutesa umoja swate no na moja oba pemfo hia ye bia 13 to 16 o de abro so akwa na de 11 o mutesa de na se de ntie wo so ne moja no edu sa level yi anti wo de akosesa bra no wo se wan craving me say mostly so wo call antenatal so wo de one de mo de makoye media way for ya mo rewura mu nhwe so mo ma talk na obe hu so no mo to obo nkomo me de monye ntem ne yen kofie na me de den krade bia makan ya te ya do oh sa ne mane ma no nti se wo koto no mu a de midwife ne kan no nti o what was one kan de ha de omo pe because omo ate so omo mfa se ka mate apo na mo fa kranka ye ni ha apply ankenye hi nso de mate a na fa ha na pie ha ene enye NYINSEN AWOÅ tie for so wo de wo twam wo Yesu di ne mo de ye ka bia wo mu tie o de bia phone lines na wo bete course no nti mesra mo pa na ya se o ho kani wo nua ba wo sister be fefuro na wamma ana akura na amma NYINSEN na dini o so obekọ no wamma tie sere mo kan ya mu ntie nye ho na akodi nkoma akese me wo bi afiri ne ba bi no waba ho enso obi timi bo abusua wo ho pa ase wo ne na afiri ne kuro mu nkomo twan ase woni mo ya dio mo bre me kura na me mete ha me de me busa mo question kura de mete no bu na makoma na me yam hyehyeme yesere mo ma no mu ntie ti na ye me dese sese no ya ye bibi se me man mo de mo yere mu di wo machi mo ba ho no mo sa no a protocol ho ni aye de mo me man mo so mo mra de man bi no ya no mabu mo ni aguso ba se be man kan de a e bi wo ho na man ye ni ada ye ho so anything as I say no we are trying to encourage male involvement at antenatal because eboa se wo so wo de waso be TV na wo de wani be hu bia me ye sure say oba no enya obetima atene no in a way na bebre na so nya adwuma nti mema no e wo say omutimi support tele bia ya meka say at least once wa fa fro ni de asudie da ho nti e wo so utimi ye adwuma say kutu kwa na obeton wo say nsuo kra na wo ye ni yie a ye beto pase wa anye ni ye na wo ye ni bia a obi a megina wa de ho nto nti ni nyina aka ho bi na e ma bebre na ni di because ska ni bi ni ho ene bi ankora ikra be se enum anansia bi wo ho we sisa eto aso nti obeba no HB no ti ene sa so a ejuma de bi wo ho ejuma wo ye ho papa nutrition in pregnancy nuane a oba wa fafuro wo so die hia se wo so die na obedie ene wo pesa wo fafuro kra nuane be na wo so die na ye frun mo da ho na new baby na da wa beda bi a ho ye momrojo nya afi na ono akra afi na obeba pressure nko na wo ye mo ho ye twa ni nyina mu Yesu di mu amen enkoje nkrato ye bape na ya ba behwe ye se ne wo wi ayi a enwa wo ba obai na ne se hwe ba bi na ne mo ma hwe ba bi se ye no kre se nye no kre mamenes e bi ya no mai Hey, K. Na sana mini utinti utimi bo metri modern say. Oh, Debbie. Inti sa niama pai wo Eileen mother care na odiesie mini. Na eye ma ho keka kura ne se. Wo Afia pemfo koka mofra infisia duasia. Wo sa ye wholesale and retailing. Mi kodu Eileen mother care meni sutwa me say yira. Wo baby carriers, baby stand, baby wardrobe, baby phone taria soroto. Wo tricycles, cotton bad impa wodi yimofra so baby wo ho. Baby toys, baby coats, baby bags
papa bi a biatang betimi de asiesie wo ho apie bedsheets papa bi diapers ahoro and baby foods ebema mofra na nyimproprom mo achi ni yira kwan wo mokola opposite UT Bank and Old Whitechapel Tempe Metropole Lane Eileen Mother Care fra 0549 178 137 what day no kure we dey fache me na mama fa we nka ho na wa mbo me charge e wo ho nso Eileen Mother Care sign was Sprinters Road Pima Filling Station Hope same wholesale price and ayedema fra honom nso e was 0561 349044 Eileen Mother Care, home of pregnant women and baby products. Wa na me ra ho kra me tensem ni bisana na me ra ho onu ayen hwe hu ye pa o na me ana ya de bia me ka senya me de ode nkwana maye o yen na wose ye ni ye ye som ye ni crowd ye NYINSEN wo ye mu no ho bia ni ho a doctor fo ne nurse fo yi de o mahua na nimu anu o mo ye no nti ye ka bibi kire wa ya ye na wa fo fra continental no o de na wo ya o de behwa enkre ya maye oh Auntie Faustina Mami oh wedding ya na me ra ho enkran ketuo no bi nso anyanyim a wutu omofo a wo ma no kate yen hwe yesi na de obi nyim no owe nwanom ne ade a agora beba na wadi for me body number bi ne sina na ni number bi enwa ade a part ne play wo ba pin for abrabo okay sansem we mekai me ran nurse mu kran me tete sansem sem ya chu ache years ago nso so enwa no eniane no bebre wo tiye eye very good ye wonu eniane no bi te say omega 3 omega 3 so we one wajo 2 points e kan no mo se onyim na orenwa na akara na anu so nsuo wo yukosia akara no be ya kromfo wo akokọ na ma akara no be bokro no ne enia bebre but ni nyina ye friend say met artisem ne bi keke tete mo se no mo peso mo ba we mo baba mo ka wasa de no no mo ya me bata ho any friend say scientific background ya obi anya research bia into it e prove say dabi na emom no enwa na yesi ye nwe no ne say ye deprive enkwara na omuda ye frum no ene wo ma me na nkasa no wo deprive ho enuane no bi omega 3 na bi wo ye wasa amumu no ebi wo aye ma woni akwara no bibi te say zinc vitamin B12 ni nyina bi ewo ngwanim friends say nya nwa na eye koto ene sa shrimps na manema ni nyina ye very good so ba pefo be na bia pa na emumade e wo ho ne se e wo se ye nua ne yie okay sa raw foods no enam se enyarewa e wo ho ne nti ena ho se moa no so mo nam fom enru mu no mo nam ene ya cheche o mo ti nyina se obehohoro ho yie no wanu ne ya ma na ben enya huru ebin ya no bacteria or germs can stand 100 degrees Celsius way entumi nyina na abeye bibi nti o se ye no ani yie na udi a nti so bia ni so a ebetimi aya ma akwara no nti mema ya montomo onwe ti se akwara mpo mi se abapa okrom krom last week I said me nyima so nkwan mi amitimi hu me hu wani so ato so fan mi ehio me apa adewa ko di jam no Why papa no so ufrin ya mi oboni ekwani papa some days kan mo hone bu tina du twa no mo ka ho enti adofo mema no ya mo nto oba no fa frode no ne kra kondo no mo to mo nwe oni na kwabna ni ne guo mo yam no enye easy o ya ne ka mo so etirimu de se nyame tene no ma mema ye ma ambete power san akwa ka ba bia fo no aba hwehwe me sasa na me ye bema
Debia some me patience be wa onya we ya me say won pe champagne ka che okun so to champagne ni fa ru anim no na ase ene de won mo be ru na ase o si sister me ka che no nkoto mro me si bra koto bre mo no mo sere anya easy we na champagne kra de se si ka wo ho kra nyame adom ye nkwanom ne ade a ya wo afi ho afi e ba se ya aka man so echi what try cry dia wo ja ho e de sa enya easy some ye some ya wo ya mani efe ya kra ye nte ni na ye wi ya wo ba ko bia ye nya jafade ni na so gina ma no so wo de eni de ni ma na sa wo ye bibia ye no ba go ya stiff enkonkwa so nti we akoba ma me na se dia ma ye no ma bibia mu na ho fine sa ba go onyi ma me eja asem ba we no wo chi ni kunu ikom ya so kajagum so ho den ko ade asem na mo kan ho den wo ho de a wo so man ye adwuma fi se nyambo na first trimester na ya na sa problem but second ekono ya na ekwan dem kakra nti last time ho kwa ne ba ye on do che se wo be wo ho kura na sa ahode no wo ho a wo so man hu so hu sa ko ya na friend e dey eno so boa latter part of pregnancy no ehia pa sperms no contain bibia friend prostaglandins baby I would na simple kura na fire dem san to ba te said enkame wo mo nyu so na bo ho de na ne wa wasema ante for si me yada o already about me yada o pa because 3 months first 3 wo a wonti me ma ho ti we say nya lucky latter part inte say ne o me na use a we di jatum na ye no sa no wo ya wo ka na si we ti ro be wa because wo bi anya japade e wunya ka wunya fie nti e be wo sa shan akwa me nka na mo adre NYINSEN ni AWOÅ enchi bebi phone lines no na te se won so wo question bi a wo de ababa ma ne bebre fe fura clay mfuturo ponchi bininum ni ade esabi mfanche me ayilo omu di papa ayeso oba fa furo didi sa ne omano me pa cho no de enye ye fe be say cravings and I say oboni be ka say versions and no see another name but say wo kon edo no e na say wo di enuane bi a ebe ma wahoden a eno de eye but clay no ne obi kra so no de say ofefra this okotena KVIP ho na ekoni musa na ohwehwea na ekoni mu enema bi chese basa eno sa no de emwa but e was say obi ho no ma oso mete ho anajo na ne kwa do beans a yanu enye de onu anu a pa bontin die beans ne kokko anajo no konya wo he ya le bi so obi so ani kuna anajo bi sa ende wo bebre ofia ya somo mo da no mo ma po man enti no se wo kon do enuane bi aba de e ka ne nyina ne se enema na wo kon ado no make sure say wo di nuane no be kaka okay e was say contain proteins, the vitamins and other minerals ebe boa ma wo ma me no na akwara no nyina but e koye one way e bi di dokro no pa e wi a wa hunu bi enwumre odi dokono otumi di anu because eno kwa na wo ho eno so no emwa enam say e bi a odi kwa enam kwa nka ho I see ono duane na no makoyira yira bi no watwi ni sa no odi abobom na ene enko ba na HB no enko suru emwa nti cravings in there wo ho but clay anyway ni there ye besre say at least you can replace those things no with ebia lemon na medi kan ye ene nuane bi crampa ginger kakaduro wo mu no eno so boa ma abofno no kofom se ne be ya unkodi clay no ene sane mana ye yire nti kire ye niema nso nuane ye oba nyima chese ni kwasa kana no kra ni kwaso oben ho kra okay and se oba wo fefru a e wo se wo ankasa no wutumi hu enuane a se eben wa e ma oboso funu obi ho no ma se ote se obi chinam ana se anwa ho ne manema na e ma ne boso funu no ti sa enuane bi sa no wo nko ho okay ebi enuane a obo hu se enwo tai ho ne ebia obi perfume ananse ada neme bia betimi ama obuso afra ma wa afefefe no wonko e no ho but enuane a wo hwa utumi di ne yie no
no why you ready but would dear best rest of the vegetables carrots anyway no church go home now the nchine kakra ho sa utimi eboa utimi fruits ya bebe say on say season bia wo fruits eba nti wo hwe enuawa say mango ko I think say apopo ho ene tangerine mu no nti wo be hwe nuane e wo season ni mu no why you hu edibi ekwa no sa time ne de wonya de obenya wo nti no nuane bi na question bi edi kan aba e wa ha say kokwa ya toton ye so di a edu wa wo brema ye kwadro papa wa wo no we lazy to deliver so wa kokwa ya toton ama ama kura na yebote ene mpacho ene de any scientific way bi antimi na kokwa ya so di kokwa ni nkruma so a bonse na oba bi o de awon kan kura na aka wo sete kokwa ne nkruma play be na play wo nyinsin okay say Mr. T mekan say wo didi a the food should be balanced e was say enya enuane nuro no nyina enti na tese ne tietie mu no wunni aduane baako saa mfanko but wudi ni nyina no wudane dane mu ene me se mpe banko no nkruma pa but menya dini baako mienu na eyi me na e wose me switch banko no de ko e bia gravy bi ana say bibi fufuro aha but wuntumi ndi nkruma no nto aso amfa enti de say anto for sipasi ehunu ne say no matter say aduane a wo pa ni say bia wo de monko an kontonwe na wo de opa fine obi a ntimi nyi influence but for the sake of woni akoda ni no sesem no kra wo so sesem na say emu na obedi a bia na ni bean stew o chira ni kontomre fro ye ene ebia say makoko no metwikwa na akosua bi da so say na ebe ya wo benya nuane no ni nyina but say wodi the same food almost every day eno de emwa okay and I say would din so a e wo so would fruits ne ka ho eye eduawa ne other vegetables no mo no na yenhwe supplementary foods no ni ade they are vitamin ne iron no ni ade no eno so de na ye wo ba pemfo abrabo okay say bebre honom a enuane no enam say omuntimi intolerate ni ntino na ne ehu behia say ye be ma no sa supplements no enam say onya nipa ntumi ni di ye ntino e wo say ye ma no supplements no se na be ya de enuane na wa ntumi ni enya those vitamins no minerals no and ye ma no supplements na no akoshemu akosha na ya ma no okay ba wo kan lemon ya to no so lemon obi atwema adwen love wo Facebook say ha akora no na be ha akora no okay ha akora no kwacho yen to aso ya be your phone lines na so supplement any vitamins in there me announce phone lines 0302216561 0302216561 ana 62 na also free fa wa dwenchire no ebra ami ento aso pachemete enti supplements no any vitamins no anyway ni de ehun hia enam say maame no entimi ni di ene bia ofefe ni we no kra because no kra no say oba hospital kra na yeguso de ma okay say ade a wontumi ni di aye ye de fa ante first ye first caller wo ahoma no so me pa cho odo ye moajo e de oba NYINSEN a wo so din ni ba bia wo frɛ ye mfi hello Afia Amankwah Tamakloe na mi sra wate on sra wo so pa ni aduma fa wo ye ma o man Ghana fo Afia na kama wo wi nso de wo ye ntimasa wo be last why ya dear papa sana me pese mitie wanya say na wo ba ko aka ho ya fra me esa me ka so fra denta why efie nkwan ni ntimi so fra me a ni dia ni efie nkwan da se para yada se ba me tikoso na tie NYINSEN ni awo na se de tie bia no pension baby ne de obeba nso ahoɔden muli enti woni how yada se wafro foforo nso ahoma no so ɔde yɛ mo adwo de wo ba NYINSEN ni awo din ni baby afre yemfi nam fa cho me din di Joseph Tete Mr. Tete yentie o frefre akema cross yetie ya me shiramu ene enchira mo de ma ya na enyumbre
Then I am American. Me did say a buffon de ever back. Now, so son of more can let me Shino Moody, the view of her hand, Kalano. It is a Irino Betty, no much or more hefty, none of more stretch or more digima. May you say a bow of NYINSEN, by a mention of Papa and exam with the Maya. Yeah, that's it, Mr. Tatson, when you're quite ATBA. NYINSEN, AWOÅ, Ubawafa, Afaoba. Sabri Adom komo ede afa nutrition in pregnancy. Said your more friend na semotie. Nyame hwramo pa semotie ni ye na free no kro so de to musne no. Ye besesa. Odo yam adwodo ba NYINSEN ni awo so low radio no maye. Udi ni baby afre ye fi. Yo, Afia. Where unya be my respect. Achama le bando John 5. Respect you. I respect her cat here. So the ya bo me say ye baby mu na obi a twemo obatem nka mu ba dwuma pa anya minchiramo. Na me question say obanyi mo botuma no energy drink ana. Okay. Acha no ano no. Okay, respect the no. Nti ebe yi ano de ama o yemfa ofofro so ewo ahoma no so odo yemo adwodo ba NYINSEN ni awo so odi ni baby afre ye fi. If you good evening, your friend Auntie P. Me person me who say via lemon no obetimi anoma because on say wo breastfeed and they obedi bia so na kwane so agi free no funsu ni mo ntin say obetimi anom lemon whilst breastfeeding na and now so my second question so ne say me ma me ka che me say answer na oba obefe fu no I was out to make prepare what would you know. Now, no baby to say folic acid, nay 7C. In no, you know, over to me. I just track combination. I know man, son, I wait to me and NYINSEN. Yeah, that's it, Papa. Cause one at NYINSEN, AWOÅ Bribia. Come over your debate. My minutes best out to us so dear. Yeah, that's it. Afra, yeah, you panel, Ahumano at it. Call, yeah, say. Ye benya na back. Odo ya mwajodo ba NYINSEN ni awo so di ni baby afre mfi. Okay, ye nyanya no. Auntie Fosi, ye two callers he dey. Me pa cho me fa first one no. Ma me ba, ye be ko ni nyina so foforo so aba. Odo ya mwajodo ba NYINSEN ni awo so di ni baby afre mfi. Yeah na, but me dey no. Pacho ye nti o. Na no doctor, ode doctor ba ko ba na o kan ba hormonal imbalance. Starting food no any fruit no change but the chance so next when so can say you this near because no money there me you be amenya ovarian system me operation pain it's not me say me who say emu de he na say yemfa because no can say because of hormonal imbalance no dey cause this ovarian system and starting food and a fruit be to say banana milk no me say you. But you see, I'm a minute so can say they know to prepare us for pregnancy. It's on okay, says I don't want me actually would no problem no. So until now, you know, yes, many fruits no. Until you also be ya no the actual say bia so be or problem be fair for no problem say ya. And you know be so dear nanti be ya no so dear ma ya that's a bribian so tie. Koswati be ya no amma ya da se yemfa ya last caller odo mojo do ba NYINSEN ya wo so di ni baby afre yemfi yeah na pa to ya me Barbara me ka se ukugwa mami enti o pa to ediana ya ma America no me so me nyam bi ma wo na nsen ya fa me wa fa me ba na ya mpa se wo didi yi a se enwa no me we nwa ne pa so me ba na Nampacho jembese business say no me business after no mo ka say we di pineapple bebrea awo kan o premature eno na yampa na me kan ye no na me sure me but me nim say yampa na yampa na me pese me nya confirmation fi omo yada se mame ye bi ya no de ama ya frefo nyina yada mo se papa mo send mo comment no so yada mo se anto Faustina no emai me pacho okay me pacho de obusa se oba fefra obetimi anom energy drink no pacho energy drink no ye obi ohon ma caffeine wom a enyemma oba no na akwara no okay because the brain na crampo no say wonnom sa energy drinks no a caffeine no ay woman ntino ntumi nna
and I say when ya enough rest so a emwa on akwara ne nyina e be depressing your friend is central nervous system no into no cafe no de enye ma opemfo ebio ba obi say lemon drink no obetimi anum abra of or manufu ana say wo wi a menim say time no na nausea no sa abofunu nyina ekọ nti no in a way no me say hu hia say obenom we na bra wo manufu no say oboso funu wa e na wo yes ade no ba say sia wa wo awie ekọ nti no obeto aso na we lead normal life. Okay. Afia obi busa say before obe 5 no folic acid ne edro bi o kan de man sheda ntini 7 seeds. Okay. Me pa cho an ni nyina obetumi afa folic acid de nka oba bia enam say ubu nsa nti no e wo so wo fa NYINSEN wo be fa say ni yem kwa na nka wo wie kwa na wo fa ebo apa eye edro bi a hu hia ma oba bia ena obi su busa o say ovarian cyst na o say won fa fruits bi me said the last time bi a ye di nkomo no oba was a problem ye kan nuane bi a so odi ne ne kwa so odi nti ene na wo ka so oba fa fura e so odidi we no wa ye confused ni mienu no ne cha say no say eyade a wo any medical condition e bia doctor like you have been diagnosed of that condition and no sa no say nuane bia wo se mendi ni menni okay abra e bia sa condition ni mo na NYINSEN aba no e sa nuane ni menni enam say bia e betimi de insuransu so bia akwara no so nti no wunni na emom enuane a on stop here on de wuntimi nka se wunni okay nti se fruits bi ho no ma on ka se mendi a to aso ne di enu nti na ebehia se obekwa antenatal cause uko bia na omo no bekasa se wo problem bia wo de beto omo anim na omo nso a kire de obeya afa ho enti Adom say papa pasa wonso mutimi frɛ ye mutimi hwɛ ye na mutimi tie ye enso kwasi adabia 8 pm ye hia wo Adom 106.3 FM de NYINSEN ni AWOÅ dwumade no ebrew na mpanifo aba betu yemfo wo oboase a ye tie wo OFM na wo Cape Coast ne no potem so ye Cape 93.3 FM Facebook live on so Adom 106.3 FM and Instagram Afia Tamakloe ya follow ho na bia wo ada question bi ade aba Afia Amankwah Tamakloe so fan page no wo Facebook na wo send me message so a reply no so ye de bebro na ye ne oba son of Faustina Asamoah Owola General Hospital midwife penny ono na national chairperson midwives group and enwe yenya no e wa ha ma me abrana so to yemfo okay me fa fidie so na matu Ghana for ma nyina afo na me tu ma ne fo no na menyime ma ne mfrim se e ma ne fa efru a ma ye njai omo bebre na emi se ye man mu ha no bebre na fa efru obi ho ma wawo na emom onware ye but oni be ma nete na sankofo no se wo hwemu a to a large extent no be hu se ya na emmoa no hye dan nko ni yie enti se omo a ya hye dan ne ho ade a ebia one ne te no but e besre once a wodo ho aka oba no nko an na fa efro de e wo se wasede na oso ye nti omo ba antenatal na munye omo kwan e ma no so bebre to me jiska o se me call antenatal onko no akotena na yi ne nyonko fia akobon komo ne nkomo hu na hu hia at the end no na de nsem aba nti e besre abusuafo no se oba NYINSEN wadanfo bi NYINSEN a let us all take responsibility. Let us be each other's keeper. Sene be ya ebetu omofo no makwa antenatal. Na yemmu aboa ye ho. Complication and birth preparedness. Omo ba antenatal ye kire omo. Bebre na amboa omo ho. Obi timi be wo enam say health insurance abanti. Obi be wo a
course it only be diaper only be ubusan mama oni ema wo he no ayi card dindin de ma obi to mouth na we yi card dindin no de ma me pa mo cho insurance na ento call sheet ento ntoma ento diaper yes ram mo madwuma no nyamre mayen ebo ye kwadwuma yetumi kasa ni etikwa ya enti wanso wo fie fidie so because me midwives organ nyina obi a report all the time sansem we de kun yen enti se munyima momra clinic en church ne boa wonya dwuma pedwuma na ye enye sa de ne online ne ka bo ho maye no na waka no se ne be ya family planning ni pamo sure because edwuma no eye den maye whereby ya me de bia me ka chom se me kwadwuma me fa me bag ene me certain I work with my hands. I don't come to work with clothes and diapers. They say as I buy my facility one ma cause it ye ni pillowcase ye mo pillow unya pillowcase ye chuchu mu na chire conform ma asemu unya de chire we anu wa to atwene because won't be use bi enti ye best rem afidie de minim say kwa chire bebre Ghana fo nyina atie me say ye nyim ne ye ba ye moa ye ho na face ye ni di ye e ma ni padua no na akwara no so NC baby pie. Yada se Faustina Asamoah wala General Hospital midwife national chairperson and enyumre waba wabetu yemfo ka say hanku asane closing remarks. Senka me man be wana nkansem obeka ne ne no. Nsem wo makoma mo ya mmeto ye tai na mo meka say. Ti ne de NYINSEN ne AWOÅ dwumadi no aba sebe ya mbenya chan ma ba. Ya na mo sumu ho bi ne bi mu na wo manim kusu. Busan question ba kumienu wa muna. So no situation di free fie no no de aba adwuma. Yesra mo midwives no so no ne ade no. Wo problem ye agya gu fie na aba ha no ma obi a one de. Ti ye no de no be kambo ma na situation. Ti ye nyina ye mo aboa ye ho. Yada se enen so topic na ayefa will be a production crew no so yadoma sedam tetobia shine aqua Jonas Facebook live another roman odi enko ho media Afia Amankwah Tamakloe DBS roofing sheets CB women capsules Elin Mother Care yadoma say Dr. Hilda Boy Wall Kolebu pediatrician no Dr. Penny or your production man we akono yada was papa mabna duha mankwanso no was sending the messages bafa ho yada say baby I will be atie na ye na adwuma no nwie bebre wo ha be ye gumo ante for midwives for nyina chmota baby amuamutie yada mu nyina say kadli gidie ne yada to so chna anwumre 9:30 pm wo nkwahia October ye pink month breast cancer ye kodi ho nkomoti ya muntie sa nneoma mienu am ye de mo antia na hampa nti muntie meka say ya wa ye sorry ni ato aso Hey, K. Na sana mini uti